Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Buriwe hoteza amatwi BBC Gahuzamiryango aho hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook mu buryo bw'amashusho ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Turi ingingo zigenza amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa kane tariki ya 24 z'ukwezi kwa karindwi. Mu Rwanda, Perezida Paul Kagame yakoze impinduka muri guverinoma ashyiraho minisitiri mushya w'intebe nyuma ya Edouard Ngirente wari umaze imyaka 8 ayoboye guverinoma. Muri Israeli, guverinoma ikaba yahamagaje intumwa zayo ziri i Doha muri Katari zari zigamije kugera ku masezerano y'agahenge n'umutwe wa Hamas. Naho muri Sudani haravugwa imirwano yishe abantu mu ntara ya Sudani y'uburengerazuba muri Kordofan. Hari n'ikinamico urunana nk'uko bisanzwe buri wa kane. Muri aya makuru ayobowe na Nina Iradukunda. Ikaze ku makuru arambuye, duhera muri Repubulika ya Centrafrica aho abayobozi babiri b'inyeshyamba muri iki gihugu bahamijwe ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Alfred Yekatom yakatiwe gufungwa imyaka 15, Patrice Edouard Ngaisona akatirwa imyaka 12. Bombi bayoboye abantu babarirwa mu bihumbi biganjemo abarwanyi b'abakristu bazwi nka Anti-Baraka. Uyu mutwe washinzwe kugira ngo urwane n'undi wiganjemo abayisilamu uzwi nka Seleka wari wafashe ubutegetsi muri 2013. Ngaisona wigeze ndetse no kuba umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu na Yekatom wigeze kuba umudepite bahamijwe n'ibindi byaha byinshi birimo iby'ubwicanyi, iyicarubozo ndetse no kwibasira insengero. Tujye mu karere k'uburasirazuba bwa Kati aho Israeli yahamagaje itsinda ryayo riri mu biganiro by'agahenge muri Doha. Ibiro bya minisiteri y'intebe muri Israeli bya Benjamin Netanyahu byavuze ko byafashe icyo cyemezo kubera igisubizo Hamas yatanze ku migambi ya Israeli y'iminsi 60 y'agahenge. Ntibisobanutse niba icyemezo cya Israeli gisobanuye kuva mu biganiro cyangwa se ishaka kuvugana n'itsinda ryayo ku buryo bwuzuye. Intumwa idasanzwe ya Washington, Steve Witkoff, ari mu Butaliyani mu bindi biganiro bigamije kugera ku masezerano y'agahenge hagati y'abategetsi ku rwego rwo hejuru muri Israeli ndetse no muri Katari. Mu Rwanda, Perezida Paul Kagame yagennye Dr Justin Nsengiyumva kuba minisitiri w'intebe w'igihugu. Ni umwanya asimbuyeho Edouard Ngirente wari umaze imyaka 8 ayoboye guverinoma. Nsengiyumva w'imyaka 54 ni impuguke mu rwego rw'ubukungu, akaba agiye kuri uyu mwanya avuye muri Banki Nkuru y'Igihugu aho yari visi guverineri wayo. Ishyirwaho rya minisitiri w'intebe mushya rero riharuye n'inzira yo guhindura guverinoma nk'uko bitangwa n'itegeko. Inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Inkuru y'igenwa rya Dr Justin Nsengiyumva ku mwanya wa minisitiri w'intebe yamenyekanye mu ijoro ryakeye binyuze ahanini ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mugabo washinzwe kuyobora guverinoma afite imyaka 54 y'amavuko, ntiyari asanzwe azwi cyane muri politike y'igihugu. Mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo yagizwe vice guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu, umwanya yasimbuyeho Soraya Hakuziyaremye wari wazamuwe mu ntera agasimbura John Rwangombwa ku mwanya wa guverineri w'iyi banki. Dr Nsengiyumva yanabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburezi ndetse ngo yanagize uruhare rukomeye mu ivugurura rya politiki z'imyigishirize iva mu rurimi rw'igifaransa hashyirwa imbere imyigishirize mu rurimi rw'icyongereza. Nsengiyumva asimbuye Edouard Ngirente wari umaze imyaka 8 kuri uyu mwanya. Cyakora nta cyavuzwe ku mpamvu zatumye ava kuri uyu mwanya. Amakuru agaragara ku rubuga rwa Banki Nkuru y'Igihugu avuga ko Justin Nsengiyumva ari impuguke mu by'ubukungu, akaba afite impamyabumenyi yo mu rwego rwa PhD yakuye muri kaminuza ya Leicester yo mu Bwongereza.
muri iki gihugu bivugwa ko anafitiye bwenegihugu yakoze mu kigo cy'igihugu gishinzwe imihanda na za gari ya moshi. Byitezwe ko hazabaho impinduka mu bagize guverinoma nyuma y'ishyirwaho rya minisitiri w'intebe mushya. Nk'uko biteganywa n'amategeko y'u Rwanda, abagize guverinoma nshya bashyirwaho bitarenze iminsi 15 minisitiri w'intebe mushya ashyizweho. Abo bagize guverinoma bashyirwaho n'umukuru w'igihugu abigiyemo inama na minisitiri w'intebe. Nta kiramenyekana ku irahira rya minisitiri w'intebe mushya cyangwa se n'igihe hazatangarizwa abagize iyi guverinoma nshya. Kugeza ubu nta makuru arajya ahagaragara ku mpamvu zatumye Edouard Ngirente asimburwa. Avuye kuri uyu mwanya afite umuhigo wo kuba ari uwa kabiri mu burambe kuri uyu mwanya mu myaka 31 ishize, mu gihe yari amaze imyaka 8 ayoboye guverinoma. Umuhiga ni Bernard Makuza, we wamaze imyaka 11 ari minisitiri w'intebe. Imirwano isa n'ikomeje hagati y'ingabo za Thailand na Cambodia, itewe n'impaka zishingiye ku mupaka zageze ku rundi rwego. Amakuru ava mu bihugu byombi aravuga ko hari urugamba ruri kubera hafi y'insengero nyinshi cyane ku mupaka bihuriyeho ndetse n'utundi duce. Thailand yakoresheje indege z'intambara mu kurasa ibirindiro bya Cambodia. Cambodia nayo yarashe muri Thailand ibisasu bya rokete ikoresheje ibifaru. Abagera kuri 12 biganjemo abasivili b'Abatayi byamenyekanye ko bishwe. Abantu batuye hafi y'umupaka ku mpande zombi bahunze imirwano. Urwego rugenzura ibikorwa bya polisi muri Kenya ruravuga ko abapolisi bakoresheje imbaraga z'umurengera mu gihe cy'imyigaragambyo yamaganaga guverinoma yiciwemo abantu 60. Imiryango iharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu ishinja abategetsi kwemerera polisi kurasa ndetse no gukorana n'imitwe y'amabandi yitwaje intwaro mu kwibasira abigaragambyaga. Inkuru ya Akisa Wandera uri Nairobi, muragezwaho na Robert Misigaro. Urwego rujeje kugenzura ibikorwa by'igipolisi cya Kenya ruvuga ko abapolisi barenze ku mategeko agenga akazi k'igipolisi mu myerekano ishika 4 yabaye hose muri Kenya mu kwezi kwa gatandatu no kwindwi. Mu cegeranyo gishasha ubwo rwego ruvuga ko rwatohoje impfu 65 hamwe n'abanyagihugu barenga 300 bakomeretse igihe abari mu myerekano batana mu mitwe n'abapolisi. Abaharanira agateka kazina muntu bariyamirije ingene leta yavyitwayemwo, bagiriza abajejwe intwaro kwemera eka rimwe na rimwe bakanahimiriza ikoreshwa ry'inguvu zishobora kwica ku bari mu myerekano. Ishavu mu banyagihugu ryagiye ririyongera cyane cyane nyuma yaho haboneke video mu kwezi guheze yerekana umupolisi arasa mu maso kandi yegereye umuntu yariko aradandariza kwibarabara mu gihe cy'imyerekano. Uwo mugabo mu nyuma yaje gucikanira kwa muganga, uwo mupolisi nawe yagirizwe icyaha. Ini BBC gahuza miryango yumva no kuri Kisoro FM muri Uganda, saa 1:23 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye. Abakora mu rwego rw'ubuganga muri Sudani baravuga ko abantu 27 bishwe, abandi barenga 40 bagakomerekera mu gitero cyagabwe n'abarwanyi b'umutwe wa Rapid Support Forces RSF mu mpine z'icyongereza muri leta ya Kordofan y'uburengerazuba. Kuva mu kwezi gushize kwa gatandatu, imirwano igamije ubugenzuzi bw'akarere gakungahaye kuri peteroli muri Sudani yarakaze cyane. Inkuru ya Will Ross mwijwe rya Ferenga kwaye. Umuryango w'abaganga bo muri Sudani uravuga yuko abaturage badafite intwaro bo mu mudugudu wa Brima Rashid batewe mu ngo zabo, kandi mu bahohotewe hakaba harimo abagore n'abana. Wise icyo gitero ubwicanyi bwakozwe n'umutwe wa RSF, mu gihe igisirikare cya Sudani nacyo kiregwa ubwicanyi cyakoreye abaturage Kordofan mu bitero by'indege za gisirikare. Ayo mahano yakozwe na RSF yo ari ku rundi rwego. Mu cyumweru cyashize hari imidugudu myinshi yatwitswe irashira. Nk'uko byakozwe kenshi mu ntara ya Darfur, abaturage ibihumbi byinshi by'abanyasudani bari gukurwa mu butaka bwabo. Itangazamakuru rya leta muri Syria riravuga ko abantu 4 bishwe, abandi barenga 100 bagakomerekera mu bintu byaturikiye mu ntara y'amajyaruguru uburengerazuba ya Idlib. Icyateye ibi bintu byaturikiye ku bubiko bw'intwaro mu mujyi wa Marat Misrin ntibiramenyekana. Abakomeretse bajyanywe ku bitaro biri hafi aho ngaho, kandi abaturage basabwe kwirinda kugera muri ako gace. Mbere gukomeza tubanze tubagezeho ubutumwa bw'umuntu urangisha abe yabuze. Amazina yanje nitwa Miburo Julienne,
ndi umurundikazi ndubatse, uwo twubakanye yitwa Niyonzima Luka, twabyaye abana 4. Uwa mbere ari we turondeza yitwa Niyonzima Shadarake, iritazirano ryiwe ni Mahigwe, yavutse 89. Uwa kabiri yitwa Nibaruta Janvier, uwa gatatu yitwa Muhoza Françoise, uwa kane yitwa Giraneza Jennifer. Ubu nkaba mba hano mu gihugu cya Australia, nkaba naje hano mvuye mu gihugu cya Tanzania mu ikambi y'impunzi y'Ingara yitwa Rukore. Naba kw'ibarabara rya 42 ibarozi ya 4, nkaba kandi nakora ku bitaro byaho. Nkaba nasaba ko mwamfasha kurondeza abantu 2 twabuze irengero. Uwa mbere ni umuhungu wanje yitwa Niyonzima Shadarake, irindi ni Mahigwe, yavutse 89. Twamubuze mu mwaka wa 2004. Kugera ubu ntituzi yari. Yagiye afise imyaka 15 y'amavuko. Ubuzomubona azohabwa ibihembo bishimishije. Uwa kabiri ndondeza ni musaza wanje yitwa Minani Gracier, iritazirano ni Masake. Mama wacu yitwa Nahimana Diliana. Musaza wanje na mama baba mu ikambi y'Ingara yitwa Musuhura. Hari muri 1996 niwo mwaka yagiriyeko. Yatwawe n'umushoferi yitwa Madison, yatwara abakozi Kenayini na Benako. Yakunda gushorera musaza wanje utwo yazana kudandaza Kenayini kw'ibarabara, cyane cyane isigara. Yadandaza ibyo bita kabarasi. Baca baba abagenzi na Madison. Niho yaca asaba musaza wanje ko yomutwara iwabo Ikigoma akaja kumudandariza mw'ibotike yiwe Ikigoma. Edison kandi yakorana n'uwitwa Jackson w'Umuha. Bose bakunda kugura isigara kwa musaza wanje. Rero uwo tubarira ahantu boba bari ubu twomuha agashimwe. Hanyuma inomero z'isimu y'iwanje ni uguteranya 6 1 4 7 ubusa 6 5 2 7 8 3. Mbaye ndabashimira rwose ku kigoro muzogiraho kumfasha kurondeza aba bana. Murakoze cyane. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky aravuga ko agiye gusaba ishyirwaho ry'amategeko mashya arinda inzego z'igihugu zishinzwe kurwanya ruswa, avuga ko bizizeza ubwigenge bwazo. Zelensky yanenzwe cyane ku buryo budasanzwe muri iki cyumweru nyuma y'uko ashyize izi nzego zikora iperereza kuri ruswa zigatanga n'ibirego mu bugenzuzi bwa politiki. Abamunenga haba imbere mu gihugu no hanze yacyo mu mahanga bamuhaye gasopo ko ibi bizaca intege umuhate wo kurwanya ruswa ndetse bikanashyira mu kaga ubufasha Ukraine isanzwe ibona ku rwego mpuzamahanga. Zelensky yatangaje ko itegeko rishya ryoherezwa mu nteko ishinga amategeko bwangu. Ni saa moya zibura iminota 17 mu Rwanda no mu Burundi n'umwanya w'ikinamico runana. Honorine Nonungu yasobanukiwe akamaro k'umusarane wujuje ibyangombwa. Hagati aho bombori yubuye kwa Stefano n'urunana. Ariko wamvuye inyuma unashaka iki wa mugore? Wakoze ibyo ngo usaba ukareba ko hari icyo nongera kukubaza Stefano. Ubwo inka ikomeze yabire kandi ubwatsi buhari ngo ntiwabuyiha udatutse Stefano. Aka kanya ikibazo gihari sinkadi. Ikibazo gihari ni ikiheze? Nakubwiye nifata umuhungu wawe umushyire nyina. Akuretse umutima mubi, umwana udaheka akuvura ate koko? Yewe mbese ubwo ndi kwigirisha ntabwo yaranye none. Vuga ko ari urwango umwanga rutuma udashaka kumureba imbere yawe. Naho konona rwose ntacyo yonone.
kubizi ko mwanga se wamujyanye ukamushyira nyina umukunda hari aho yagiye ntahari n'ubundi nicyo ugambiriye ariko ndakubwiza ukuri rwose kuruhira ubusa ntaho Ndutiye azajya rwose. Yewe ese uramunsindagira ntamushaka kubera iki ntafite nyina wumva ari imfubyi. None se niba nyina adashoboye kumurira kuki umubuza uburenganzira bwe bwo kurererwa kwasi kimwe n'abandi bana banjye? Nyina se ubushobozi bumurera buburihe Stefan yarabyaye ntanda gifite yavuye ku kiriya yasubiye mu kazi ke ko gukora amandazi ni gute umbwira ngo nta bushobozi afite? Ibyo niwe uzabimenya rero ko noneho afite ubushobozi bwo kurera abana babiri kuko uko bimeze kose nawe si wishimiye kuba atabana n'umwana we. Kuki se atabyishimiye bimutwaye iki? Kubyuka yoza akarenge kuko azi ko umwana we hari atabwirirwa cyangwa ngo aburare yabyirengeshwa. Mubyeyi washimishwa no kubaho atabona umwana we Nyiramari. Babarira di kuba Nadina yarazanye Ndemezo nuko nta yandi mahitamo yari afite. Umunsi yifatiye umwanzuro akambwira ati nsubiza umwana wanjye niho Ndemezo azava muri urugo. Ariko ngira ansetse iyo Nadine umugira umwamikazi utagomba kuvunikira abana be akaba ari njye bareresha. Harya ubundi ntegeka gutunga uyu mwana mu mubyara mwangishije inama. Inchwe migi wanje umwana agiye gukina rwose afashe ngo nagiye kuragira ibisi. Yo ariko mwana yaje wabona rwose migeri muzima ntiyakwifuza kumubona yarwaye. Dore Karebe reba nuko urafashe ngo nagiye kwirukana inyoni hari hirya mu giti kipera. Yawe kandi sha ejo no guseka byari byabaye intambara. Uravuga guseka bikomeye no kurya ntiyaryaga nkanswe guseka. N'ukuntu migi wonjya kundi bere koko nuko nka byari byamunaniye. Umva umuntu wazanye abajyanama b'ubuzima mu midugudu yarakoze cyane pe. Uziko yamuhaye umuti mu gitondo nimugoroba agatangira kugabanya inshuro yitumaga. Iya turemba nako ko tukajya kwa muganga akararamo kabiri nkuko byagenze ubushize. Ubu gahunda z'ubukwe ntizari kuba zihagaze. Rwose ntugakine no kuvuga ibintu byo guhagarika ubukwe Kanime. Ahubwo genda kubeshya Honore. Ngeze amahirwe nabona rwose n'ikibusubika pe. Ibi bintu yonza kubimenya rwose ko migora gutya. Ntabwo nari kubyishoramo. None ubikora utabishaka Karime niba ari ibyo byihorera ubwira iwacu ko wababeshya utabishaka. Ndakuza amahana yawe n'uwo munsi de wabona n'abatelefoni ukabivuga. Cyakora koko ari amafaranga nyogokuru yadusabye ateye ikibazo pe. Iyo tuyabona tukaba tuyamuhaye ibindi rwose tukaba tubikora buhoro buhoro. Arava he rero? Ariko Karime yego sheri aho kugira ngo imyiteguro y'ubukwe bwacu dupfane wafata inguzanyo nyine tukitegura ubundi tukazaba tuyishyura nyuma. Inguzanyo se yo kuzayishyura ugira ngo biba byoroshye Honore. Yewe reba icyo gikoma cy'umwana niba cyahoze umuhe y'inkwere ibyo by'amadeni tuzaba tubivugaho nyuma. Ahubwo se ko naherutse yaje gukina n'inyoni ahangaha munsi y'igiti gipera yagiye ko ntawe mbona Karime. Jya kureba ko ntawe uri iwacu nabonye asigaye azi kwisangisha nyirakuruye. Karemera we Karemera. Ni iki se kandi? Uramenye wishwe n'iki wa mugore we? Ubaye iki kuko akagira imana we? Umwana mu musarane. Umwana mu musarane we. Yababoye. Oya atagomba nawe ukagwamo mwana atayo migi wanje we migi wanje. Ese ibyo bintu yangije nibiki koko kutavuga? Yewe ndabikubwira se ngo byishyure. Bivuge ndabyishyura rwose ariko amahura hinde muri urugo. Nijana gusa yandarwamo yanjye nireberagamo ntabwo umuhungu wawe ejo yayifasha akayimenagura. Ariko kuba warasanze indorerwamo yawe yamenetse ntibivuze ko ari Ndemezo wayimennye. Mbabarira ahubwo Ndemezo yabaye magorwa muri uru rugo ikibaye cyose niwe kijyaho. Usiko wagira ngo muri uru rugo nta wundi mwana uhaba. Ngaho mbwira wakimennye nyine nicyo nkubaza niba ugingo ko Ngenzi na Ndutiye bamaze gukura batana kubagana. Tekereza neza Nyiramari kusanzwe ubika indorerwamo yawe hariya ku idirishya urareba ugasanga Ndemezo yashyikira. Kandi yarabikoze Ndutiye nawe bamureba. Niko Ndutiye yakubwiye ngo cyamenwe na Ndemezo. Ahubwo ubwo niwe wakimennye abeshyira Ndemezo. Niko sa Ndutiye uranyumva ukica amatwi cyangwa? Karame papa muramamagaye. Ngwino ubwire se uyu nguyu uko Ndemezo yamennye indorerwamo dore ko yanze kubyemera. Nyine yaragize yarayifasha kino umupira noneho ayikubitaho. Ndemezo yakinaga umupira?
wabwiye nyoko kuko yuriye idirishya akayimanura akayidunda hasi none ngo yakinaga umupira. wigira ubwoba bisubiremo neza ku mwabimbwiye ejo nduti bivuge so yumva uyu mwana arabeshya ahubwo munshakire ngo ninkwereke icyo nkorera umwana ubeshyira undi. aho kandi kutangiye kurira se ntarafata umunyafu uracyemeza ko iyi ndorerwamo iya nyoko yamenwe na Ndemezo? ninjye na Obama twabimennye. ngo iki nduti isa guteye ubwoba none uribeshyeye? ntabwo nibeshye, nitwe twabimenye turi kurushanwa gutera amashoti no gutsinda ibitego twinjizaga umupira mu idirishya. hanyuma se kuki mutireze kuri nyoko ngo mumusabe n'imbabazi ahubwo mukabeshyira undi mwana? kuki wafashe icyemezo cyo kubeshyira murumuna wawe nduti? nishinja kubicira gahunda rwose. oya humura ntabwo watinze cyane, ahubwo rero tubwire icyo wadutumiyeho pe, tubwire byihuse kugira ngo tutarushaho gutinda. ikintu nabashakiraga rero shaho ni ikintu numvise kintera ubwoba pe. sinzi niba namwe mwaracyumvise, ibintu urubyiruko ruherutse kwihuza rugakora ibyiswe ngo gara nayiti, hari uwabyumvise? anye narabyumvise nubwo ntasobanukiwe neza ngo byari biteguye gute. ibishyushye byose ntibirenga urugo rwa Mugisha. ba Muhoza na ba Donata bari bashyushye ngo bagiyeyo, mbabuza ku munota wa nyuma. ngo abana bagiye hamwe bakodesha ibyuma by'imiziki, baraceza banywa amayoga barasinda, ndetse ngo hari n'abahasambaniye. urubyiruko rwa none turaza kurushoboza iki mwuka byarana? urumva nk'igikorwa cyo guhura bakidagadura cyo si kibi rwose ku rubyiruko. ikibazo ni ibyo bikorwa bagiye mu by'ubusinzi n'ubusambanyi bishobora kubaviramo guterana inda bakiri bato. kutavuga indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo na virusi itera sida. mwa bantu mwese ko ababyeyi twagowe, ubwo muzi ko Lopez wanjye yabigiyemo? oya ntumbwire ibyo pe. Lopez wawe yagiye muri iyo gara yaberamo ibyo bintu? umva yagiyeyo rwose, ngo inshuti ze zaramujyanye ariko ibintu yambwiye byahabereye. mwa bantu njye ndi kubyina mvamo, mwegura imfashanyigisho mubyutse karabu yo munsi y'umunyinya, mufashe urubyiruko kuko aho rugana ni habi pe. anye nubwo ubyina uvamo ariko uracyabyina, ntabwo umusanzu wawe wareka kuwutanga ku bikorwa byo kwigisha urubyiruko ngo tukwemerere. n'ubundi sinavamo burundu, icyo nshaka ni uko mufata iya mbere mukayobora, ahasigaye nanjye nzaba ndi hafi yanyu. ubu byagenze bite koko ngo abo bantu baturusha imbaraga uko Felicien? birababaje. mu gihe tugitegura guhuriza urubyiruko munsi y'umunyinya ngo turuganirize nibwo ibyo bibaye. waba uzi ko iyo miziki bashaka bari kuyibyina ariko bakayibyinira ahantu twizeye neza, ahantu twizeye ko batari buhure n'ibibazo nyirane. umva ko akavuyo kawe kandi amafaranga y'ubukwe yabuze twataye umutwe none ngo twubake umusarani. kare mbabarira unyumve rwose ndakwinginze rwose ibyo tubivemo sibyo rwose, no kunsaba n'ushaka kubyihorera ariko basa n'umusarane wubakwe neza. ariko ye ngo no kugusaba byarorera cyangwa n'undi muntu ubivuze we? ni njyewe rwose, utari wowe? ni njyewe. reka nkubwire, uravuga gutyo kuko atari wowe wabonye umwana yicaye ku giti cy'umusarane arimo gukinisha icupa ry'amavuta yatoraguye. kubivuga gutyo biroroshye ariko kubishyira mu bikorwa biragoye. ubu se Stefano n'ukuntu ahenda koko turamwishyura iki? warebye se Bushombe ko nawe asigaye ari umufundi? Bushombe wiyise enjeniyeri se we wamushobora? niwe uhenda cyane, burya umuntu utarahendaga ni Tadeyo. nuko mbona ibyo kubaka rwose asigaye yarabiretse, nsigaye numva ngo yihigire mu mabuye y'agaciro hakurya ya Nyarurembo. uko bisa kose Kareme, umusarane ugombe wubakwe. shwishwishwishwishwi sinshoboye rwose kuzasanga umwana wanjye byarangiye kubera umusarane utujuje ibyangombwa. Kareme mbabarira. erega nanjye si uko ntumvaga akamaro k'umusarane wujuje ibyangombwa, kuko umujyanama w'ubuzima rwose yari yaminsobanuriye ndabyumva cyane. ariko ubu ntidufite icyo twubakisha. ese wabwiye Stefano akadukopa nyine tukazamwishyura nyuma twayabonye? Stefano wo mu ryaka ariho se yagukopa? umuntu yapfa kumubwira kumva icyo avuga. ubundi se bwo yakwemera kugukopa yagukopa n'umuyede? umuhede mwakorana ukajya umuhereza? ngasiba akazi ka koperative y'abandi rero. guhereza ntibigoye, yemera kudukopa Kareme, nanjye rwose twajya dukorana nkamuhereza. hanyuma se ibikoresho byakenerwa yava hehe nayo yayadukopa?
erega karemye ibyo wakora byose uriya musarani utarakorwa urumva ntabyo numva pe nakubwiye ngo n'ubukwe nibushaka buhagarare rwose ariko uriya musarani wubakwe neza bawutinde neza bawusakare bawufunge rwose na kiriya giti cy'umusarani migi yari yitendetse bakivanemo kuko sinzi ko kizamva mu mutwe erega nawe ibyo wivugira ngo ubukwe buhagarare urabizi ko ari ukwivugira kuko rwose kubahagarika byo ntibishoboka ntibyoroshye urumva nabwira iki kwa mabukwe bamaze gutumira abantu niko se nyirane uyu mukoro urundi rubyiruko rwaduhaye nta nyese akaba awutsindagiye turawukora dute ni ikizamini gikomeye ariko tugomba kugishobora byanze bikunze kuko nawe yaritanze kandi akishakira abamufasha nta wundi arebyeho nibyo nyese niwe wishakiraga abaganga n'abayobozi baza kuganiriza urubyiruko ariko igihe cyose nari imari namubaye hafi kandi nawe n'upfa n'ubundi ni uko bigomba kugenda Felicien aho tuzakenera nyesi budensiyana cyangwa urundi rubyiruko nka ba Mutesi Benita n'abandi ntituzababura cyakora urebye igihe ba nyesi na ba Filipo batangire club babuzwa na mama munsi y'umunyinya icyo gihe twe twari abana bangana n'urubyiruko uyu munsi natwe twita abana ni ugutinyuka rero tugafata iya mbere ubundi uko urubyiruko rwacu rurutana rukadufasha hari generasiyo ya ba Benita Mutesi na Donata noneho nyuma yabo hakaza bayishimwe Kerere Lopeze ba Obama ibyo bikwiriye rwose ariko n'ubundi tuzabikora byose byicwa no kwitinya reka tubanze tunoze ririya genamigambi ry'ibikorwa tuzakora muri uyu mwaka ubundi duhite dutangira ahubwo nungutse igitekerezo Felicien cyadufasha guteza imbere club yacu se cyane cyadufasha kwiteza imbere ndetse kikanafasha urubyiruko muri rusange mbwira ngo uteze yombi urabona nka biriya nyesi yatubwiraga by'urubyiruko rwakoze iyogara bagakora iyogara yabo bagahura bakipfusha ubusa byatewe n'uko nta gikorwa giheruka guhuriza hamwe urubyiruko igikorwa cyo ntacyo rwose n'aya marushanwa y'imbyino n'imivugo twajyaga tugira ntaherutse none se tutarindiriye kurangiza gutunganya igenamigambi uhareba ukuntu dutegura igikorwa runaka cyahuriza urubyiruko hamwe noneho tugashaka abayobozi bashobora kuza bagatanga ubutumwa bw'ingenzi ku rubyiruko wibuke ko gutegura ibikorwa bisaba amafaranga twategura ikidasaba amafaranga none se tugiye ku murenge tugasaba umupira wo gukina ubundi tugatumira uyu murenge babwira mbuto duhana imbibi urubyiruko ntirwakitabira kandi ku bwinshi hanyuma se ubwo twahamagara nka titireri akaganiriza urubyiruko ku buzima bw'imyororokere wenda twanashaka undi kuko titireri we simpamya ko yakwemera kuza mu bintu birimo anyesi kuko kwemera kuza byagorana nyesi arimo cyangwa se bigatuma na nyesi yanga kudufasha kuko Chris azabizana ubwo twareba nde wundi watubera umutumirwa w'uwo munsi ariko nyirane urazi tureke gutekereza nyesi wabanza tukamubaza tukamubaza niba hari icyo bimutwaye guhurira ahantu hari na Chris ngo Felicien na Nyiraneza baribaza uburyo bafasha urubyiruko kwikura mu bibazo bibugarije wese ubona bakwiye gukora iki naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo urunana tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana ni nabo badusoreje ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kane natwe turi gusubika kuri uyu wa kane ariko ushobora kujya kuri bbc-gahuza.com aho ushobora gusanga n'andi makuru utabashije kumva hano kuri radiyo twafashijwe na Paul Mason ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo amajwi akugereho ameze neza byari biyobowe na Nini Adukunda Prudence Nyumva akoze guhitamo BBC-Gahuza miryango uraharyana